Ni inkuru ibabaje cyane turutse mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Umunyeshuri mu kigero cy'imyaka 25 wigaga muri kaminuza ya UTAB mu karere ka Gicumbi yasanzwe amanitse mu mugozi aho yari acumbitse yamaze gushiramo umwuka. Byabaye rero mu gitondo cyo kuri 8 Mata 2023 mu mudugudu wa Kinihira ya mbere akagari ka Gisuna umurenge wa Byumba. Ababonye umurambo we bavuze ko basanze nta kintu yibwe kuko yaba telefoni ye ndetse n'ibindi bikoresho yari afite babimusanganye. Uyu musore akaba yigaga mu ishami ry'uburezi muri iyi kaminuza mu cyiciro cya kabiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba witwa Ngenzahumuremyi Toneste yatangaje ko bitaramenyekana niba yishwe cyangwa se akaba yiyahuye. Ati byamenyekanye mu gitondo, amakuru yatanzwe n'umuturage wari uhanyuze ariko ntabwo tuzi niba yishwe cyangwa se yiyahuye. Yari ari ku gipangu ati mu mugozi w'umupira yari yambaye. Ati gusa iperereza ryatangiye gukorwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo hamenyekane icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe. Uyu munyeshuri rero akaba akomoka mu karere ka Nyamasheke nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Mu gihe u Rwanda ruri kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, ugwishe yanka ruracyayirimo, aho mu butumwa bwo kwibuka Blinken umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gukoresha imvugo itera benshi kwibaza politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'uruhande rwayo mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Yongeye kwibazwaho nyuma yaho inzego z'ububanyi n'amahanga z'iki gihugu zanditse ubutumwa burimo ko mu bibukwa harimo nabo mu yandi moko mu gihe Jenoside yabaye mu Rwanda bizwi mu buryo budashidikanywaho ko yakorewe Abatutsi. Amerika nicyo gihugu cyonyine kinangiye kikanga guhindura imvugo yacyo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe yemejwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Cyagumye rero ku mvugo yo gupfobya Jenoside yo kuvuga ngo nihibukwe bose, ibintu bitesha agaciro urupfu rw'agashinganyaguro Abatutsi bishwe bazizwa ko bavutse nyuma y'igihe bahigwa kandi bameneshwa. Ibyo Amerika rero ikora ibikora ku Rwanda gusa, ntijya ibikora ku bindi bihugu byabayemo Jenoside. Urugero, muri Jenoside yakorewe Abayahudi hagati y'umwaka w'1940 n'umwaka w'1945 mu bishwe harimo n'abantu bo mu yandi moko n'amatsinda ndetse y'imibereho anyuranye nk'abafite ubumuga n'andi. Gusa iyo bari kwibuka iyi Jenoside yakorewe Abatutsi yakorewe Abayahudi ntabwo bajya bongeraho ngo n'abandi bose bazize kutifatanya n'abanazi mu kwica Abayahudi. Imvugo rero ntiyemewe kuko ipfobya Jenoside ivugwa. Hagati rero Abayahudi bishwe muri Jenoside yakorewe babarirwa muri miliyoni zigera kuri 6, mu gihe aho mu yandi moko cyangwa se andi matsinda nk'abatinganyi n'abari bafite ubumuga n'abandi batarondowe muri iyi nkuru bose babarirwa muri miliyoni 5. No kuvuga ko umubare wabo wenda kungana n'uw'Abayahudi bishwe. Aha rero niho benshi rero bahera bibaza ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gukoresha imvugo yo kuyobya uburari no gupfobya iyo bigeze kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ishami rya Afurika mu ijambo yageneye abanyarwanda baba muri Amerika yakoresheje imvugo zipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati kuri uyu munsi turibuka ubuzima bw'abantu bapfuye mu minsi 100 baguye mu rugomo ndengakamere. Ari turibuka ibihumbi by'Abatutsi babiguyemo. Ati abagabo, abagore, abana bose bibasiwe n'abicanyi kubera ubwoko bwabo. Ati turibuka kandi Abahutu, Atabatwa n'abandi bose bishwe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abajenosideri. Ati twifatanyije n'abarokotse banyuze mu biteye ubwoba. Ati kandi turacyunamiye ababo babuze bakibakunze. Simorifi wenyine kuko na benshi mu bayobozi b'Amerika niyo mvugo bakoresha. Iyi mvugo ishinyagura yaherekesheje kuvuga ko batazihanganira uwo ari we wese upfobya agakana Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se akagabanya imibare y'abayiguyemo. Nyamara nibyo we yakoze, arenzaho no kuvuga Jenoside zirenze imwe. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana mu butumwa yahaye Igihe yavuze ko inshingano za mbere aha abantu bafite ari ukuvuga ukuri kw'ibyabaye umwaka w'1994. Ati inshingano za mbere ni ukuvuga tudaca ku ruhande ibyabaye mu mwaka w'1994 kandi tukarwanya abashaka gupfobya no gukoresha aya mateka no kugoreka amateka. Ati tugomba rero kubikora kuvuga abapfuye ndetse no kugarokotse kandi no ku nyungu z'igisekuru kizaza kitaravuka.
Mukantabana yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi ari amahano yagwira isi ariko ko itapfuye kubaho gusa mu buryo bumeze nk'impanuka kuko ari umugambi wateguwe mu myaka myinshi cyane mbere ya tariki ya 7 Mata umwaka wa 1994. Muri 2021 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yashyize ubutumwa kuri Twitter asubiza abakoresha izi mvugo nubwo ateruye ngo abavuge mu izina, ababwira ko aho kurwana no gushaka izina nyakuri ryo kwita jenoside yakorewe abatutsi byaba byiza kutagira ubutumwa bohereza. Uru ni urundi rugero atirwa uburyo Amerika itwaramo ibintu ugasanga igenda irushaho kwiyangiriza isura hirya no hino ku isi kubera bisa no kwanduranya, aho usanga imibanire yayo na byinshi mu bihugu ihora izamo za gatebe gatoki ziturutse ku mpamvu zinyuranye. Izi mpamvu rero ahenshi zishingira ku kuba Amerika yiyumva nk'umupolisi w'isi, bityo ibihugu byose ikabibona nk'ibiri munsi y'ibirenge byayo. Ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Perezida Paul Kagame yaburiye abashaka guhunga amateka y'ibyabaye bagoreka ukuri. Duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda ejo ku itariki 7 y'ukwezi kwa 4 hatangujwe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Assumpta Kaboyi araduha inkuru y'idonido. Ku rwego rw'igihugu umuhango wabereye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi wabimburiwe no gushyira indabo ku mva zishyinguwemo abasaga 150 biciwe mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Byakozwe na Perezida Kagame n'uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango y'abarokotse jenoside. Umukuru w'igihugu n'umufasha we bacanye urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100 iminsi jenoside yamaze. Mu ijambo rye yavuze mu rurimi rw'icyongereza, Perezida Kagame yongeye gutunga agatoki amahanga nta gihugu runaka avuze ayashinja kurebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside. We cannot, however, ignore the fact that ariko kandi ntidushobora kwirengagiza ko imvugo zibiba urwango zigikomeje na n'ubu ahantu hatari kure ya hano. Uko zikomeje uko ni nako bikomeza kwirengagizwa uyu munsi wa none nk'uko byari bimeze mu 1994. Uguhakana jenoside ni igikorwa kibi kigenderewe hagamijwe kuburizamo ukuri. Tugomba kurwanya ingengabitekerezo zipfobya kubera ko biroroha ko zihererekanywa kuva ku gisekuru kugera ku kindi. Tugomba kurwanya ihakana kuko niryo rituma amateka yongera kwisubiramo. Perezida Kagame yavuze ko guhakana jenoside ari ibintu bikorwa abantu babigambiriye mu gushaka guhakana ukuri ariko ko bikwiriye kurwanywa, bityo yasabye urubyiruko rw'u Rwanda gushishikarira kwiga amateka kugira ngo rubashe gutera imbere ruzi neza ukuri kandi ruzi ko rugomba kubazwa icyo rushinzwe. Umwe mu batanze ubuhamya wari ukiri muto mu gihe cya jenoside ni Mwizerwe Eric wari utuye mu murenge wa Rusoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mu gihe cya jenoside yavuze ko yari arangije amashuri abanza. Naratinyiraga cyane, naravugaga ndirukanka bandase ariko ntabwo ndi buhagarare ngo banteme. Imirambo bagenda ingwa hejuru myinshi nko mu masaha 8 kuko nari nteganya n'umuryango nibwo nagaruye akenshi. Numva hejuru yanjye ameze nk'unagwiriwe n'igiti, ngerageza kwinyagambura numva ntibikunda, nikoraho umuntu afite amaraso, hanyuma ngerageza kurwana n'iyo mirambo sohokamo njya ku mashuri. Nabonye mukuru wanjye a distance ariko nanirwa kumuhamagara, yitwaga Jide, arancika ageze imbere igitero kiramufata kiramwica, ndanabibona. Muri uyu muhango nta mbwirwaruhame nyinshi zawubonetsemo. Bizimana Jean Damascene umaze umwaka n'igice ayobora Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu yashimangiye uko Leta y'u Rwanda yahisemo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Mworohereje ibihano abicanyi, mubaha uburenganzira ntavogerwa kandi barishe urw'agashinyaguro. Mwababariye abo mu mitwe yitwaje intwaro n'abitwaza politike bigisha urwango kimwe n'abarwanya u Rwanda. Izi mbabazi zigaragaza ubumwe mu Abanyarwanda. Niyo mpamvu twibuka dufite ibyishimo by'aho u Rwanda rugeze. Kuva u Rwanda rwabona ubwigenge n'ubwa mbere rumara imyaka 29 nta bwicanyi bubaye mu Rwanda. Usibye ibikorwa byo kwibuka byabereye ku Gisozi, uyu muhango wanabereye mu midugudu yose y'igihugu. Ingabire Victoire uyobora ishyaka Darif Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda yanditse ubutumwa bugufi yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati: itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2023 kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu no ku isi, umudugudu wa Remera twibutse ku nshuro 29 jenoside yakorewe abatutsi. Agaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka yagize ati: twibuke twiyubaka twongera imbaraga mu isanamitima y'Abanyarwanda, dushyire hamwe mu gusigasira ibyagezweho, twubake ejo hazaza.
mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 29 hagaragaye impinduka zinyuranye nk'uko bitangazwa na minisiteri ifite kwibuka mu nshingano zayo. Kimwe muri byo nuko kuri uyu munsi wa mbere nta rugendo rwo kwibuka ruteganijwe. Gusa iyi minisiteri itangaza ko mu cyumweru cyo kwibuka hari ibibujijwe birimo ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu, ubukwe, imihango ijyanye nabwo, amarushanwa, umuziki utajyanye no kwibuka, haba mu tubari, aho bafatira amafunguro n'ahandi hantu hanyuranye nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi. Minu bumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kitazajya kirenza amasaha 3. Icyunamo kizasozwa tariki ya 13 Mata ku rwibutso rwa Rebero hibukwa abanyapolitike bishwe bazira kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Insanganyamatsiko kuri iyi nshuro igira iti twibuke twiyubaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga kuri iyo nkuru yo kwibuka ngahi Washington DC, cegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye Afrika, Mary Catherine P, yifatanije n'abanyarwanda mu gikorwa cyo kwibuka imyaka 29. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yabikwirikiranye aratubwira uko vyari vyifashe. Uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i Washington, National Press Club. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'150 na 200. Muri bo harimo ambasaderi w'u Rwanda Madame Mathilde Mukantabana na Molifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika, n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo. Ambasaderi Mukantabana yashimiye abitabiriye uyu muhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe, yumvikanisha ko iki ari cyo gihe